Omwanchumuliriye Ngemano manchumuli on this TV and on sia sobe tena nechinga kichabe ngo kwaligania somurubiri mwanone yoko jakiri tukulia Jumatano ujakirense ya monenu semarwa paka chinsebere nenus ko kwaligania kyagara yano tokonya nabageni bakiringe njubandinga kiba kinite merimo kiba kolere ngayibale bono nande baruno ino bosemi babo wetira ase umurubi ngo kwaligania kyandike komeba nanje uyikoma nyirondora senzemo yemitanda Facebook tonyore Ndizi TV News Digital wega sensemo ya YouTube na bato nyora Ndizi TV News onya chinga kina bato tweet at Ndizi News ekarengari kyao yenda kwetuma kwetira se namba era se skinny gora boygo nyora nantora sensemo ye website www.ndiztv.net abuna bato nyora ase chinse merongebiri nainye e weekendima ende gwabwati emerubiri yetu ditukulia lero na tade go ikasensemo ya Kyogoro asingonya no mogenione no munyangongale na ande aneno mugano ito nigo jekero King Charles III ale asensi ya Kenya gosa tara asensi ya Kenya anenekero toko inyora abanyangongo asensi ito ya Kenya nena abande nigo bebire kona situkero twataka tura chako mugano ekeno muminyo kiale arajo totebina ngakia mnyogete ngakibebire na nga kiara boli serikali ye county amane serikali nene kubainyora asemeremo eri bakorete asensi ito ya Kenya gongo kuboli obenanje goikomweryo asomurubiri bumugano gutakole biro osigutakora chingaki tiganda mwali baga aratukwani asemaro bayaboniga karutuwa jakire umurubiri oyo wene karibu sana Ndiamana sana ono ndebeli ngumanju mwina ayaningo abuno tokora jakira asemaro bayaboniga inje nteptinya make nyagoche kurwaiga kenyoro kya nyabiuto yangombe nene yari bali chache kisi centro sana bono David nera assistance maraboniga umuntu najikumanyana David yoningo no muminyokyo najikumana no muminyokyo kwa myogete myaka yamaga pato ngumnyokore nyagano mpaka bono ngumnyokore mwaka ngiyo kuiborwa David omwaka nyibore 1942 ngachaka amasomane sinja bible bainga bataka naso ma shukuru yake ngo tosa shukuru fees na nani shukuru katai shukuru sana bakke bako mario kana ito kora common interest mwaka 59 ena mademo akorenga gi ena to kwa hiyo tutara ikabu ono maidana bakora dana babo mino na tata mbarabiaba ekero wadene kweburetu emyage ya maiga ebutakambu alengo school yawe kaba buneta alenge buyega abayibuli ba medana bona borogoro abo kwana David abayibuli bane ba kulukuwa mwaka ya kulukwa Clement nyawoche bosire no mongina Paulina bosiboli nyawoche abuna ba bayibuli bane doso seni minto amura 8 abayiseke babiri nigo abantu 10 kuiboroguya sana bono wadeno bakongumbu alengo ase skuru kiwajete kyana bokora nyora na skuru wajete ndangani abuli no nyobo takabu alengo akoro moiboru asengeyo ni somete nyabiuto kana nyauta nkagenda otamba nkagenda bumame bubasi bosansa ali gale nanga somo na ndo mbona ngajekora nyabiuto na nitokokora common interest mwaka 59 Yono kwa tena jisukuru Johnson kwa ruwete sali yo kwa na masomo lende na botaka mbalengo kwa ruwete jisukuru Johnson rose no bioki. Wano wakore common interest ngeki ya maiga akai wasukete ko jibosio. Wasukanga ndo tambanga soma form standardisa isano. Chibi naitwa bakanisinge 82. Chikabora ngaranaka nkamenya omari nganda asumulo minto kwa nunda nganda ngamokore umakumo gimegasi tabunga yi okwenda bono ngayi anunda ne kanyo yito akinkere nyataro na menyete
Mumuru mino bona kuri kimiro. Akandika mirimo ako ngasingi 30 umutienyi. Mirimo ki warokar. Mugundo. Bano gabe shamba boy ngagire. Akora ngoika ngokolo mwako mwaka akanja kinadi school. Ngacha kala 6. Ngaika 7. Ngakorero. Ebesa kwenda school ne eri kwarokore mirimo gose bono. Ne eri bono ko na meto bo ne ina osomo ne ko so mino mwana oyo. Kwa bade birengeri abyo gosoma rende ne besera. Birengeri mna bati gosoma kini nayo kanya chingo yo mboza kwa boko. Bono kwenda ne school ngakinande kwagenderete ebosio mwaka nyamachi. Bono kana ko school. Eri mwaka misina staina chake to komnyoka. Na nyanti komito na komnyoka. Nje kama nje nte to komnyoka me nyanti. Nyanti kama yoro. Nyanti kama yoro. Como rakwa ngera komnyoka. Me amnyoka ta gatogi ku baka atarike usi ulimwengu ngima. Nje ngala nje nkewe kama na nje tiamnyoka. Komnyoka kwa ndo ina nkasra eso skuru mwaka 26. Abon ndi kwenda ndi skuru. Bana rwa jagire komnyoka. Kana chati skuru komnyoka nange skuru eke skuru ngaruke skuru nganda chokesen to komnyoka na komnyoka mali 3 na mali 6 ibono cheko kwa 5000 na 10000 ase ngaki abono bono eriyo korora nyanti kama yura komnyoka ekoro nyina kwa bate ke gose bone gwatakana anti na wana oje kayo kyane no komnyoka ngoyo nge kayo kyane paka boni ngani tini komuna no ne go taranta ntale na maguru engo na nya komnyoka Ego na toena ujana no komnyoka komnyoka ni na toena mata baka Roma olyanti ko ominto na kabato mon iskimu mungino makamenyete yabongo bwana maguru baka isoge na nira na baka ngetinya ngitkuli no nyangali bono gwajagire komnyoka ne school no agenderete na kibono kwa parents team ndibia obionsi na de school to tebe school ngai gwanye kereti abo arabsomo chiko swase mangana yo kunianchuka kwao school ya ne bono nkoto mwaka 88 na limnyo tenga nda Dar es Salaam iko stiro le school ko komnyoka na ingi school komnyoka lakini bono school ya kare mwaka 88 na ni kolete school 89 bono sekonde kwa kolete school ekoru mwaka nyamachi na ko wa Nyataru primary school bono kwa korre bono kwa soire bono komnyoka bono ruwaro na bono tikuja komnyoka kabisa nta komnyoka bono mwanya ne na nyanti kama yoro rendo mode na rende bono gosinga kitura konyo mraja kama ngaki kati nyanti kanu yo minto ya mna ringe kitiani ko ya bantu ma ya ori hotelite kiti bono ba kai sibo chigo tene ro kiti kisi stadium bono ngabona na kumyoka ikisori nchia cha kabyoke cross country tukana maseni kumyoka nganyoro mungwalo liko ko nyamagwali STA ekana myoka cross country abo maseno ngatangana ngokwiride maseno bono serikali yangine to ali kantu to kwa mtukuru agusi ko to na abatende chibodi bono konyo kwasoire asire ndego kuminyoka na mpaka so kutambulira na serikali abeko bachora yabaira baitwa to bali to yo tinamba kingira na bwe bachora yaira ngana ngamyoka maseno ngatangana kana tangana mungondo yagande nga e company to kiricho abasongo balo banje chibodi abante biyo yo tabaka kilicho onyore gari kwa kina changana uri nero singi mbili bakito ajere singi 50 mpaka kilicho ko changana singi mbili singi be company ya chai ngoi kororo ngana ngo naiko mambi ngo ngana na satu kekiane ngana baka mulango geita se factory Isa zwede joko na joji ni jama somo ko sibone je okoni anjoka chama mi woni ni choko mnyoka konya gwara nyore ndenge ko na nyo ikinyinge kisire tebanta gisikia chetu bono nga sakomi ngalikwa factory bono gasiari ne practice na ko gasi practice na ko egasi na kwa na yatu egasi kwa busabu somuchi factory ma lakini to the factory ya kwirede esali ore omominyoki aringa kina basungu baringa numo sala na chake to mya moja na ine
Chiringi 104. na inye bona abu nkagenderera mpaka mwaka nkaiku 69 mutinyo wa 3 ngakora mpaka mwaka 79 omwana omuntu okiete ngumbu okusoma nibosira mwabanunda tata byarite nkanyomo omwana omuruma wo David Make anunda abantu ngiro kwa memechi esa yikambani mumuruma na uta America iwasa tumotabya kuri kimimo Muromino. Akacha ngamadanyima tenda address akangatresi nkamatumira America alingi. Akete yusarali kusoma. Oranye kanyo liko emirimo. Ngamulika lika ele maruto akatumia posta. Na man. Kwanyori address ya rende wana mo. Address ya na mutumire bate wiki ya mukanyoro ochi yo factory geita. Ngurange unawe ni bamba geita. Ubako tena ngo baboka tuwale baka nyumba utakuba halika macha maro bataba kasa mesa bakate iform tukalika tuwacho tukakora ante biganda negasi ale pata ye wiki ya ma ngo nya bakire ale ngo nge lunga bagali bali bawo bakire mumuromino bana mumuromino nale bakali bakarani oye ne ntereba bakate ino bakange lirube yoko ndo mpaka Crisoi Forest yo kwa imemo kangantu akoyo abone palimbe ayo ka chibisiri konyoka epayo moro mosoimi ngane ngasonga ngandaro ngaiko ngasoimi ogatio bone mereme ga sabasongo bale ngatiye yo asaba ba ko 104 ngoi ka forest ngacha kala 365 bano wedana jamen dirange 200 gor abona ngendrete na ade nkominali nge Ngonyi yange kaki. Ebeze ngorabo ebese intangani ba kwa kanyori ya 104. Kokonya ya lenge ko senero bwana waje ko tabu ngonyi kwa lenge. Ili ko ina lenge. Ebese ya yonsi. Eka tumugete eka tayo kandeka ega sima pili. Eto ena to ago jam ni nyange no mungwani yongite kelicho. To acha baka kelicho. Na lianga kia ebiro mbia lengo. Biamarwa nebi nada bibi to akoleka kitongo kisani chaja soka to lokatenga ebuso to akonyo onyo kwane se bia singi ibere bia singi ibere alenga bia singi ibere alenga ole to konyo kanya konyo abu onyo marua imbare kala nyari lanya ko am to ka kibore no ntawo ntigia marua mwana no ntawo ntigia marua bako moerio ya samna rumia ngajangatika mwaka 69 lakini bantu tebebese ya nyinge igase abasongo amaruwa kanywere kanywere ngo abwate sabu yende yonse sabu yende yango nalenga ngo kula abantu bakonyibono aki ngaki okiriga oboro gwali ya insiringi mbiri yale oboro gwali aki madige kula bichana mo kila bona ari shugu isibati cyangwa cyabagusi mwatira basigisi banyakwire ibintu byose mutabwanja akimwirane alistu achakirete ni mumukiko gusiye tuma mayigoro bono edwara rigorarire shiringi 104 kwa kanyorire wade nyingi jakaru kwa gatumekire aseke nyuwa nandi kwa robo sembo kabo bono gwasugire kurwabo asaba songo nandi mumuro mino koirirari wachakire mirimo nande bese yawe ya mendirage ya mentire yakinyene stili nko nyunde stili ngo nyuwa bas ngagendera kunywa ngujweka mwaka 85 ngatika marwa 85 wana ngudira marwa na atika marwa ngiya ro diga marwa na ina marwa pesa yake kiara ndio kwa kanyure ko bwate 104 agirende kwa nyore 300 na gento ngiyo gutira marwa na ina angira asara kwali ara isina ngo sirole ngo sirane ngo kulitande nyona tinko dikene yo naona kwa tinko dikene yo ngatika marwa ko 85 tamana nane ngawula kainga kaga sto je to kwanira tamana tano na tamana stabona lyo kore kinga tamana nane ngoli tumulmu aina nyoda karoni ngagoro bulmu boiga lakini kono enda ta kore gasi ni enda kore stiye gasi mumro mina kwire do abagero kore gasi no enda te amangana yoko minyoka ni ngende
Nginge to okumnyoka. Barabona ase company gwajete ya kabere ngosira barenge jigosori kere gwatete tangana asoko enda tangani nigo barosira jigosori na kyokara gwajeto indi gwajete ya kabere mo mulo mina goira nero nenda te gosira jigosori Ero dibare kumnyoka. Ero ninki nya na kanya kunya smoti nchira segete nki na kwe wana genda na mnyoka. Na mnyoka na ne kambi. Yo etira go. Ubona kware gwe. Nkibyeka na gwe sira. Na gwe sira. Nataka banura bwadera David turaenda sense miri mutimuka sini tumakwera na sentundende ya kabere mwanjubiri wethena lele dole numunyangongo mo nyanjoki David Nyamache agotwera kabisa muganoe na ibure tuko 1942 abo David na maruna na gerete akamaji gutanta nake gose gosirie nibo yae kunde garatiga na ndiajete wonjureria akego bana ngwina turato thina kya minyogete na kya nyorete gold chia bintu gocha na hande nturire tuchukumayana na kya goteba ama abanyangongane bali bamnyogete bebire na nigithagirwo korwa asorongro gusino na sense yitu ya Kenya Tosca na ndistibye bansu wo musi Enyagitari ya Worldfit Health Center iyi gutoka imijumbu chokisi nigikorwa bukorere bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwalia marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chesinya gitari yeito ntuto make sure nga tuapimiro murwire bya twakorere diagnosis boyo mbabwato bokorere bonde buna general consultation okorengwa as a laboratory, nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition, no bondo bonge. So na kito karo montachi obviously to make sure nga twa device nutritionally na kia koirena nga kia guitanga ko soko nyora marwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutera to kurukana conventional medicine twatumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids na ndito mwenye gutumia amarioga akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and then tubwate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and then tubwate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Worldfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Mano mwanchu muliro ndisti bekeronete koba somoroberio bwo muganone asimara babone gatole na David Nyamacha gotwera kabisa ngakia minyogete miaka ya mpaka bado ko minyokale lojiko 1942 abo minyokire kweli mpaka boni yana niko minyokale ya somoroberio tutatuma na abanyangongo mbebire ngekogera bakwebwa na kikirenge gitane tutekurigeria somoroberio bwo muganone kana ntukwire na tena bono lirini gaikire ase company ya kabira karokore miremo nande nigagaruko rigeria ominyoka nande orore bintu binakora nakitwira nda sentunde yakabira watena Tosca ya DSTV bansu musuko watata bina yoro waseta ze company ya kabere ngweriri kwa ngi kwamyo ngakikumyoka kwao kwalenge asibono ekaro kweriria nekere company iriende yariko go sira so kumyoka okumyoka kwa ndaba tyenja mbateni amuna achatu kumyoka 78 68 nalinchete marathon Kisumu kwa tukamnya kwa Kisumu mpaka Hero na tukakora Kisumu na nalio na nyote na basi ingia nkabana baibere abu Kisumu ngokwire to serikali ya otwira baibadi badi ntimicheso na itumnya nyote wa Kisumu na nyote wa Kisumu ngabayo kabere nkairwa Dar es Salaam na nyandiko mito Ndika mayor. Ndika mayor.
Ukaba namba ibere ase marathon imwe. Ase marathon ya 26 miles. Bono. Nalio uko na mungwano lyo obete namba ya mugo kwa Pablo Moses so bere ali kisi nyamagensalia. Obete namba 1 bakanda ngukumnyoka. No uko. Ntutu kwa Dar es Salaam. Bari bande babete number 1 namba baganda ngumbu. Baganda bakaire ngumbu. Inubona mu abete ko jinsi mu Kairu Dar es Salaam. Dar es Salaam kumnyoka. Tuwakula ku Dar es Salaam tukataka. Mwaka Dar es Salaam ngagiara kwa ngakikwa performance abu Dar es Salaam kana kitu kumnyoka mwaka 68 mwako yo nalinga nete ngamnyoka Dar es Salaam. Nkaba namba isanemo. Namba 6. Namba 6. Nalinga ile sani ne sanirega. Chimairi rengi kwa myote. Kimari ekiri idika mboja ba kwa 26 miles. Boni gam 42 kilometers. Ukaba namba 6. Namba 6. Namba 6. Ukewekewe. Ngawekewe sani. Ege sani na voto roki kero manju mona te diradi na sani kwa etwe na kia rengenga. Sani na epenga kina yeye. Iyo namba 6. Namba 6. Iyo namba 1 ingia etugera. Namba 1 na etwe bintu. Ingia kwa ba sani ebintu bintu bitale. Lika ni mitu kwa mwa kwa besa ni bintu kwa bina kisani. Bintu bina bikombe. Na bibi. Nalinga iro kumwa ko 68 paka boni ga sani nere. Nalikuwa etwe ke ugia ugaja na kirugo ja kalini na bono kwa minyoke. Kwa hiyo sani enja kwa to moyo sana na bono wikoendre ko minyoka. Paka boni ga ko inge ento ko nyenyura. Na ine na kita Dar es Salaam na wote wana bane. Sani Dar es Salaam na usiti. Dar es Salaam kwa usiti. Bia sana bono kwa kore kwa Dar es Salaam no kwa irani Kenya. Ngakira kwa minyoka te chimbero ja kwa minyoka te. Stili kindi ko kumoyo. Ndina monge ento ko minyoka. Ngaenda mwaka 79 nalinchete Mombasa kumnyoka nkaba namba yamo Mombasa ninjira abantu kwa na ngumbu ngakikangana ina kitu ngumbu bakaira mwako ndo kwa Ogaro obete namba Ogaro obete namba yule sinde ngegara odi kitu ngumbu ngegara odi urende kana kwa nianjo kiri kwa pili namba no tumenga kiba kwa terende oso kuba yo watu mwa watu koboko Bebo. Bono ogala kana libakaliane. Ngumbu kumyaka. Obanu mwa mulenge. Ando olingo mwa tali kubika ya Kenyansa. O tali kubika rongi o kubika Kenyansa abana mna kuga so yele alikemera. Tapi ya kweto tanya kubika rongi so kabna aigoru. Kune Kenyansa kiai. Ni Kenyansa kiai. Iwo ngakiri ngo na ina kamnyoki shoboti ju. Lakini mbona eria akoenda ngumbu onoje kwa tigiru. Nkwa majiti ko moyo kyare kero muntu njati ni ko moyo ale na nya kutigera nchira moyo ne wote ni musieka itendo na kuli iwo kumenya ko na bungoma na chieto nkamyoka marathon ye 26 miles ni ndo ya usienga mlanyo njukanira baka Kapsabet Tambajaria no sinamyokiri Igo kushinu ya anyebeke gati yonsi. Kwara mnyoke. Ya mnyoke. Ngumbu ko ntanya utaja. Chikiro mutaje mbero kechi ko minyoka. Ganto bwate 100 meters, to bwate 26 miles. Injiri jejo ko minyoka karo manju muri ata manya bono chimbero jo injiri je. Chimbero jani kina cha kirite. Sukuru. Abo mile. Mile moja. Inanya kamyoke kaende sukuru. Egana jo so location ni. Mali 3 na mali 6. Yele 10,000 5,000 like ibina bime mali ya lingo komnyoka woni ina komnyoka ya East Africa 42 kilometers 42 kilometers East Africa mo minyoka Dar es Salaam nando bano ko irano karo Dar es Salaam nya sanje la bongo enda uya sana bono mbia ukina de buri kwa nyore ko rwasenseme yo ase amangana yo ko minyoka David amano ko minyoka ebiye buna nyorire bikombe mbira Yuga moro chevi ushugane ebi nabina na kwa muni binde mbiro lakini bisirete nabi bikomera kairu mangana be santu wale kwa ewo inge ko rajiba shita rengo na no kwando tero rageriwe olini gwe gari ocheka mangana be sankia engo inge ko rajiba shita rengo igera jibe senji rengo lakini mpaka ile ba minyogi
bakaira pamya timbo ibona bako binga ganda nje nakanye ganda nyako bibwato maite nje se miaka yane yetire ndamyoka ni chako myoka nandiga yekara mutare kwa chibese mwaka irwe binde engaki yakana watu bakairuo ani kwanya kubona nkimota ngebesa lakini jalengo ikigero kyo debi ko tibiro ndi kwajete kwa ndoje kapege debi ko tiga bu ene medo eyongeire otokora bibwata ngoraiga ebiga ne certificate ebiga yengeire mwaka 2006 Nairobi Standard Chartered na nyote certificate yega alikuwa nyorete akinyokonda kwa na kutanga nyate 205 kinga certificate akinye 2027 aina tu certificate yega egwa tanganete kama kweu igende kiogose egwa beta wadet na wate ne ebentebiga no korega yokobeka no korega yokobeka kwa ile jinsi sato ajida kaisato ne second year abantu je kwa myote sana kilomita 42 na 42 kilometers alikuwa alenga sense meya Standard Chartered Nairobi Marathon mwaka w'ijirubere na isano nemo akije kosori cyalenga kora tutebinga sinini yigo sori ekimpya cyalenga yani ogoncho kana ange Nairobi engima kwagenda kimaili 13 kwairana ade kwenda bakalisi kwa mwange akoma chokora yona ne kingia egero ne kingia jana egero kuri 206 kuma chokora na bono chinguru jonja jeto yoke koru kwa jagete 206 rendo ya chinguru jonja jeto yoke ose bado kwandena na bongo minyoko lakini egero kuri 206 kanya chinguru ne jeto yoke Kenya match yengo kumnyoka na renge ene batoye ntwakwa myane twakwe kutwesi yimo abagaka basaye baka baiseke baka nandi mbwa bali basaye babweza ali owetuma kwa wasenga nani nanje singa nanje te kumnyoka baka boniga moyo ntuido kupaka bona no mbona ndingitie ngegoro moyo utariko kwa senzemo yechikosori nonye bintu toriko binyora buya roje sanie garo mando mudakuririe sana bonda bone sanie faida kiebwat kera konyone chibasa kwa etu abatali lakini bone sani ngegoro tariko kwa moyo yanti moyo nande chibasa chikoera akinyi sanie ngabonye roje Iga ino kitene sanie ni no nyanga ya ni tia segete ya oida mo kano bono konyono onye nebe na tukanga tinyi wa tinyi nyoreti akinyi sanie konyono nga ino magora na ngate sanie biasa no manjumuri on this TV niko twendete asumuru biru mugana one kabisa katona David Nyamache no munyokyale anasindunire yatatu kujiturugurina ningekogera nacho totebinero mu minyoki nacho totebina ingekogera gusi barango minyoka balingi bono rero chimbero jajira senzembo ya bosigisi katokora marathon ye koboro sana abana joto tebia sentundende ya gatatu kogera na tuaro na baroki balingo lende usi igosori njiri buya amuyiturugurira akibono katokera na David katondete yokwana naye chimbereji gonyoja igojara kwirira sange asodaroje goika bano ogorogwana wanta ya sange asinta yoika nebese ke no na akosoma na jo taenseju kono gogoka kwa na atali bushengema abono somuntu osometa atala kinse kinatali ebyombe bino mbiroro ebibya semangana kwathana mwarenge na babanyantika mayure byombe mbire bwasoete biribyara bosira chikosori asero rosi nge jinsa dine kyombe kali byonse nge nabona kurunka yo kayona konda kunyoka nge udaro era se byombe binde anye practice na kwa kolincho byo komanyene wano kya usiga byombe mbiyo babegete nga batebani nsegete to komnyoka komuntu ya nkipi yake igayo kamwa bona anero ni renja nando kamwa na wasukire ku kibosio ase chimarathoni igona bono no takiros gyombe gen nae kyosira abantu bari bakomnyoka ose bado nsakanyore capital abantu batu serikali to kwato kwa baga kinoni nyomba iga asito na to kwa sport tumenyo to tunyo kwa masoesi mna banali ba kwa ba metele to ya tiaria
Entuna gusina entuna batwa kwimoko. Wana nataka tuenda somo tumoko mosini ni David do kwira no jigonde na challenge sigire asensemo yuko myoka tirugu etherede na ndoje na chise kurigereriwa na bo tokonyorana tuatwara banyango na no jigonde na ngeko gara oroje na nigo bwebire ikiani okwarenge omuminyogi egiata sensitu yake nyuma jumuri toska yatona David Nyamache akwatwara kabisa uwethe nigo aibwe 1942 lakini ominyokire sana dina tute nkwarane sani ye nero ekeukia igetangani Nyamache kana nene ntangani ikina kia ukia ige tangani oroje kabisa abade barende na yargo jako babese tanga nyibe lakini sani ere ndo nero yara alire biage oroje yara abachokire timete usina ngonye tumeka arenge kora aliera kene ngoikara ndantebi kwenda kine turanda senzamende yomotumoko nero ndistibe bansu bomugusi Negenteki ya konyora ebintu byogutumika aseduka na negenteki ya muno konyora eduka buna Capital Lights and Electrical Limited ejeko nya chitaya chibwaya nebintu binde binge byogutumika asistima nkoni abale chiwall brackets chibwaya cha East Africa Cable CCTV full moon floor lights extensions panel lights 4-feet tubes and 2-feet tube key sockets na room heater chifa snake lights, garden lights, fridge guards, chandelier lights, security lights, na solar floodlights. Banyore imeyo muchokisi opposite DTB Bank, ange na Shell petrol station. Nepoku bakirisimi ase namba enotisano na ibire, enotisano nemo, inyesano niseto, enoti marakabire. Capital Lights and Electrical Limited, where quality meets the purpose. Egera kogendie gari na Sunshine Driving School abuba nchireni kiumbegia NTSA wago tumeke curriculum ya NTSA instructors babo nigobare certified chigari chikolire maintenance buya nigoba kurwa basic mechanics mbabu atebirasi bya maambia na boigo bya maragoba nkwegeria bare A2 chipigipigi B1 light vehicle C1 light truck na D1 passenger PSV na wakana ngora boigo mbabuate refresher course na license endorsement onyigo tagete kwegera weekendi mbabuate birasi nigo bare omuchubo sungo Gusi Dulex building lirongo litangani opposite Zonic Hotel chinsage chinde ngamona Nyamarambe na Kenyenya na boko bakresime asikina mbechi Sunshine Driving School, we fulfill your dreams. Ngemara ono mancho muri on Steve Kerora sumuroberi bomugana na simaraboniga tolina David Nyamache monyangongo moni anjoki aseji kilomita 42 oberega kominyoka sense ya Kenya ndebinora atalire nseye nando kugoro kwaina kukwa moirire chingongo au asense ya ito nando tenande insekiara atalire wetera soko kugoro kwae takitoranira sentundende ya gatatu nande eyomwel wono David ntoteketorina challenges ki oroche osemejando gieri era asense moichiko soli na yoroje na tanga ndire agerete takobwatheraniti tanga naboko igete ale ake ekero korengania nechikoso jiru akore lakini otarande bierio esani etwaro kwarete ni gold yarenge tu ogojonye gache osena bokware godiera kende esani ene na kuyeru kumanaragira na mpaka boniga na bendo no batela mango no enta tisanyimba moyorero toragire igona beko yoreru na beko kumaturagire biya sana go majure ko ibona esani ye gold ya etu baiten na boko beko bokumare no araji ararire byage lakini David na yanjete kabisa bune sani yae aetu kewe tangani asesemo yae yoko ni anjoka ono tebi ngona challenges ki oseme jano ge wetera sensemo yichikosori so kominyoka challenge ngoronga ababa mnyoki ndiri kubwatwa ko bubuya era challenge ntangani na ne isiboti ka cha yema na mano ki chabete Nairobi
challenge nabo konyonga yuta tu we to mai bieka ori transport yochire transport ya kinire ye kare ruwa mna gento na ndo wakane kibesa cyo kumnyoka kare tu mwaka stina 206 etwa wakana 300 twawe bikoro to yo kumnyoka nono rero ibe hajakini tokonya kuriye bya sumubuko ogenda kujya sokorara ando minyoke ibe ekaramine ne chance bodo ibe santu ati korengana na haya ngota kire gosira chikosori iboniga buna kwar gosiro boniga nyamaje ntwa wa the standard jata Nairobi marathon yabete mutinyo yoerete oikomi kwar gosiro ngwana kwarenge oikasi chikosori na gosina bona ko yenda twatemi ko abono mo tukora changa ko kwaro aro Gris twagenda nere Nairobi lakini bono nje tokola cha tinko nyora aroge na bagwe chando genda nicho hakia ngotakire ko basira buna ino bona abanyanjoki tutaja Grace County ya Kisii ngotakire ko basira gwitira so mwana one no enera manyena yaya abanyanjoki mbara batakire gosira ngotakire ko basira aba bali bakimena cyo kitene kisibot ne county government kya kibe sanji tu inko tumike kiswo kyo mnyoko kanga ikaji kanga na ke kibe hiko ro twa sabire yo kyase adonse simekese gotoka korengana na nyamaje ingitora debuna nuebire ibuna omominyoki ominyogete akare utakire kumanyekana sorongurwa gusi ngiye kogera turatena nuebire ngiye ko to nyebire bono bali ba minyoka cyo chimbuna ba roba cyo uko bali mare muon sekia nyamao baba asati wabungura ngirwa matuka masucha bagenda banyono ngento kya mubuko bono mna ntinamyo to kata salamu Kenya ngima kamnya kana Kenya ngima na East Africa nyabango na ninye bide engwe goro kuboli kwa woji ya serikali lakini nge ukartukulia sorongoro gusi wa kwanyare koko kwana abo babo sekia nyamao kwa bakwande goja baba antika mayo lakini nge kumajigoragana na asorongoro gusi asamangana yejimbero achira sechingongo chinde buna bosigisi ekero kombena gusi bonigana nturi kukwana no baba era ni obiri mbaroro baba meri murambaro lakini gusi ndora abolito mangana yokumnyoka ndokere bono kisibodi abagusi bono ntwanja ino mwana abagusi ntwanja ino etwangaine ekyagara basisi ba nababo sibona cyane cyabagusi bana bakigajiga bana cyabe cyabasigisi basisi ba nchaine ba basitibrabo ba komyokaramo igere ba ntakigodi kumumbo bono ntubone okomontore ara chakorumwaye no yondo kurumwaye ndo komanya na bona standard kiko ikire komento sutu komento umujando kaba ntakomyokaramo kumanya muri nga nkayo standard yae umujando ngakitura nyogore emende wetera somugano somugano one nabutokonyora lichibu ngakitura akora umujando yo kolengana naye ikiano bwato bumanyi asenzemo yechikosori nyamache kwanta tonyore asitogo kokore practice asobwamo nandi tumete asobwamo yaba ya gushimira gushintu nanti natwa komoka igo abani anjoki barabu batemire gotema gochamo babono ene serikali ebakonye osena barukiro mondo ni gali kifyake ono asibino anjimra nkorola eko mondo ya kibiyake kiera ekaisima chile no manji tanga si ositanga sambo songo yanyoko nyaba nyoki abani mokonya muna bali ba manikani yake okonya wabana ba mate tuwete siba tinjikare ora to mali sabe tukumanya oswayo tukustukia nga mambikire ndimna nyandi siba ni nko bra sintakora na nango tunaja kayuka gono wanyo disbot bwango ga endenere kuruma ko tu 6 nere bwango ga kwanyara go shiriki osikwaenda sibaso kurwa kolone yaswa nturamnyoka yari kurwa angwen choni angwen na watu mukia sana si sport angwen yoto ta ontalidi ukisi kucha kebirigo to ko kibiro to Nairobi wana ko ngwen ya rustu ba chairman bosira kaira ndio ko weltino chuma sport bosira ne te Burundi ubanza tena bosire
monyore mukwane rende na inwa bainyora oseboziro mura monyara mukwane ngayo ko manya kera na kabeni keroka technical to edu kemu nando no ro ki osungu kibagerti mora ndi ko manyeria sale muna incho manyene lakini monto mate no ngwenya na sira sada so kumno sport ando ntoki biasara baka bantu bagera ba usibye bubanga inubona bona aba minyoki bali abakoro ekero mubwate kyombe kino kya veterans bali mwara abeira ase chikosoli mutakire ko chamo ende ndumura sire no na bago chaka boni ga chikosoli nyamachi ondetayo ngeko ya kya bono ntumanya ini nyanyi tumanya ini tubekira mo ayo kumanya tuwete tunyona sigite ngotakire ko bekam Mutakire kwa Beckham. Bali batini timu cheso. Baba Beckham. Bwana okubori kwa ngoro kyoko gojia serikali oseno bali batini de chikosoli ase county ya Kisii no ene serikali nne nyamati. Ngera kubori kwa linga serikali ya kwa bali batini sport. Bada nie bamenya kwa yaika. Kya to alina gusingu josire nane yange number 1. Abantu abange abasayi basire kinyasole amarua. Kiburu. Ba ko anting tugini ko babika pisi abantu bakora masosi no nya ko nya stadium abantu Kisii Maria ukierera abantu bakora cross country ko wen aba gusina wane ya ko mugana yamba kamina basisho no ba manyakane omaite bono maite ka tujuri tujukoro mundana bana mbona bono David Nyamacho yo mwakwane ko 1942 na bwate family baita andara bara bona ke Nyamacho nera jeta kamnyoka keba ole de family nero na ere imbatu mukungu nesana tu sit na sentina abana batatu onya abantu basirite abana abo simba kwata abantu iyo family nero nyingi sana baka bachukuru bakebendeni pia sana bono ekarondi gitu chukora naye ngere kyuraro rena buna dali Nyamacha sense myoka keri success yaso mabwa gere kwaro naye na kyago konyire asenjero yoko myoka kere mejande nero rakina na bona aya ojino ne san nero uja kwara yore de gold ya rakine mbiri biebi nande video ura yore na nanje asenze ya Nyamacha nanje na arate mire asenze myoko myoka mna kolengani miaka ya nuki na temire na ndimo torakwo na konyo Somali umuya ambu atoko boko iswati ngire nkomiki kumyoka na basisi bakora antemi bakomyoka bali abakabuka ba h nanjina konyo mu yongosela nje ngati ki kumyoka ngumbu nanje kumyoka na ma h abango ante sabwati Kenya ga na ntwe ana itwa na ntwe usiete moke Goduraros tindarosa no na kana Goduraros tindarosa igana boko myoka jigiremit na bango myoka jigiremit jao arano na boko tara bado iko 42 na jio bado na jio maintain tusema na boko ke yake na wanda tena 21 au madado iko to ndo jane to dingo kubwa la to kubwa yesa no manjuni ni oto na David Nyamacha to rio kora ese morobero ya to David kabisa to robo semi go jia serikali kuna ese koinyora abanyangonga aba minyogete ase chimbero jingoro nana ba komenta abande abagendrete asensemo yo okumyo bone byombe mbere bitageru na ino tangani ni mugosira abanda abagoja kumyoka bono mtakino na serikali aba bekano na asigite komenta abakumyoka Nyamacha bono be eganerie muna aba mnyagitu amnyagete tobe kwa segete ga to ko chali abana bakeba ba gukina bono na bono oyo umukoyo ene motego negwetina ese county ya kumwato nga aira niwe egasi ali igone anso nale mnalingo mwatu mukilo sabana mokongo ya ndo aga nali kutrenya abandi nento yawe nto nyo echasiyo ndo kutrenya abake ba ukina bono banyole na bashingi kwa masoesi tibasira se binyu na magwa omuntu bana bara bona Nyamacha tata ku 1942 mete kwaralire byage talira isibu na njingiwe 1972 mete ne njinginya ko minyokinde siri nereliye yo komenye miaka mengi bono kora menyire no kominyoka ose ne bintu bino kwanore kansa ne yanguchi siri ya nereliye kansa ya ne yanguchi alo kumyo ne kansa ne kumgo kiane bono okumyoka kwane abayo kansa ya ne ri Roman Catholic Ecclesia Catholic
ne certificate na talire ko kia na mugongo asaba takatu babo ande baitede twi ngora ndoro na chagete 2017 2018 2019 2020 ntoki corona gaswa baka boniga ebyo mete bana mokogoti ndo bwate ndis tv ndo bwate mokogoti asa mangana ya katolike mangana misanero manyamano njabo no lakini ne kwa to ni ngora ndoro ngimoji mwakoro amasabo kunyo batakatu babo ande baitede to tena siri ya onero yokoba igane miake menge na masabo na kotike bintu biro munanje na tiketa marua wale miaka no yongo ya kwenye sukinde anya saumbe keto mwana ona ne miamo ya genda abona ni miamo jana genda biasa no ni jana ba nda de nje miamo jana ni ojiwero to nje ko sabi nambi nje na rari biage wale ndenya sae na gwegura siri ne na tike bintu biro apo sembo aundi ngwaru eto bose mina bantu batika marua iga bantu batika marua bako menye miake menga otine chiko soli chimbe na babo sukia matuko omachigorona ewe nae oninje kenya lingomoke egarwa ngo mosai wange mosai jibugizi kweli na ewe nae ene familia yao bano medra bokora to tebia oyeno omongwane no ondusiti ka akangira kericho oya uko ne sonyo ongeri ouko onyama walia STA akini bano mare mwale no ino musani nere kugwa ogonkoba yo sabo ngeri twakona kwa buchanga na factory ebona abandene amate yawo ngeigo ono ga oyoni nche oyino ngeri yuna batebya ndi kwa ngo mosai na ngo mosai kweli oyonera anunda mu minto manene oyo goirete anunda oyo ga Solomon bosini amusanjone tata byarite oyo muri yo kumonika boni ga bono oyo mete kwa rama dena mogesangio tata mete kendege bantu mtura kindibina jitinda ke bwada bia adena mogesangio na tata byarite ngedo kigyo mete tata mo byarite kare sa kwete balika abantu kwa mango anda bainge nyomba kama byara ono mino ayo mino ona rojo ko konya kwa kwenda alia kaja kuruziria basuka ja kwira ya serikali serikali biya sana ona alikuwa to begire biya bako mwanjumberia amanyire kabisa na abandi ne amati yao na machikoro oyo no mino mito pa na basubuli mamo baba len baba oyo ma komito kimentio nyawoche na ya kote nyangi no mungino waye oyo mo tene nyoye ababena batoni baye ngagi oyo iga Monica Monica muno minto oyo nabaro kimwina oyo ngina bya oyo omungina makomoke kwamboka elitali ndi monwa no oyo iga no mumulo no gwanunda okumatieri Paulo Motieri chibije ine chingoro sana lakini ga kwa rengo mosai gweri manyite kubeka na moyo mete ga kwa jumete kubeka na moyo ne ria nenge duro sembo abo mwele ko kora umurubiri asemara kwa yaboniga rigeli kamera yao karo sembo abo mwele odo ingida kero koro asenza mechiko soli asorongura usi turabweka na basigisi bono nanaika ko batebya baba semi bolia abana baito bake njumo mokore kilia nyasa ko sente akwete modi nyasa na ko tote kero le enda yanyako na ekyo jukoba wona na ibika kwetringi kwa atire kwa soira sebi nyuba kwa soira soborebi kwa soira sa bibi tiko konya umubere umate umubere le kabya nyasa kalwa tamakuru babu inchuo serikali abono tunyetebi kiliko no mekanika aso mekanika anya na se ko mnyoka aso shibi mnyoka anya na matera kege ntole yanke bwajesa ibali ko ndo kanso enyumba yo muntu kumamba kamara mako chakwa ko ri bukima ro kumo to chiti mugondo anya inchuo ga koma watu ngwana mugondo nali ko mnyoka ngakiayo abantu ngakinwe onya kutina ne para inchuo korega shiwenete tiga gonya kubaya baye para gonya ko kamera gonya ko ese to ko yo monto likare kwali rusio ase ngoko yo monte kare kwali kwa rusio ano wa chingu no wa da ma ka bere to likare ma anya bi na ma bi ko nyachi bes ngakiaye
Ngintu kena de geribu anje ta apart from ko minyoka. Ngintu geribu anje te apart from ko minyoka nyamachi. Nje mugondo tiko baba kabani. Mugondo na kuminyoka ene gasiani. Ade tinyi ko sabere nga ni twani tatuara. Timba dia mana ko sabere nga kangan sabe usinya kuminyoka basa batu no nga. Ya. Isenda kena kiyubat. Anya sa ko sin kiyubat bas. Ni tu no kuno botaka kakuno botaka. Kanya kana. Yo ko liye nto otanyo. Biasa no manchu muri ondi stia to korere abu asiri tukulere kwa tuare ngina David Nyamache atuarere kabisa kyanyarega kuminyoka support ya serikali kubeke mirobeli ya bena nene kubasira abanyango ko bari barekanete usiba abeire bagokonya asinsita Kenya bainyuire asoko minyoka asimiroberio awo tuare ngina David Nyamache kurwa sensemo ya Kyogoro atuarere kabisa igoro yoko nyanchi kwae utosemirio basemi atoiro biana tiga koyoga kore miremeri nyasa koire na ande kora nerno moge tumirane ankiende ka turanyorane asumuro belu mugana one na botamberiane Brighton Makoli.